Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Jishuna sakang tu pingli rakajite. Sakang tu tarata akajina. Jishuna valu da hangkai kalani wipung rachili vai. Atumna ali gate taran atumna ali koruma. Kergai kana ningmonga. Gala jishuna atumli vanganai may da hanga. Gazingram aina ogatwili kalay pangshap psycho ruili mihaira. Jiwi vang aina natumna wada miyur psycho ruli iwi sakanga tu sanga saklu. Atumli awa gala anau miyera gala mangla gatar wi ming singja rihikmilu. Gala ina natumli kasoka ay psycho ruji mayon kawai atumli damjitailu. Gala mitot kanga jang aina dangda ina natumli ngasomi jingra. Yuna kwe kaina tum psycho reliever we so coming sarano. Amen.